Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay mandingged. Titulo iti may sa manen napakasaritan, na income na pili ay tampok dito ilaing channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon ngayon kay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Bilibak matken Jonas. Talagang ayatan na ni Eloisa. Dahil talaong, tadadakkel apader, itinagpaitanda. Saan ngamin akayat ni Madam ni Eloisa kapo iti kinapobreda? Ay, anyalakit din ko nakmanandag iti daduma abak nang. Nalabos dalaunay. Ultimo karbangan ti may sa ataong agayat katgatangan da. At da umawawag iti cellphone ko. Awan matnagan na. Kaya't nasawan. Sino nga ta daytoy? Ni nga ta Eloisa? Naitugmatan. Sungbatak ko man. Sino nga ta dayjay? Wrong number nga talaang? Nagbidot ti caller wano. Urayag nga umawag manan. Katno tiyak mauray. Siya kunti umawag. Apay nga taakas to'y. Sino dayjay akula? Ay, kunaklakit din no ni Eloisa. Amukon. I-text ko, barang nung ag-text back. Ang mga nun nalubat laang. Darasam dawal, pumanautan dito oy. Oh. Angat na pasama kiti opisina ni Mayor Solomon, madam. Saan ka pulos naman nga umay ti kabusor ko? Awang ka din imbagbaga ni Mayor. Masanga ilina ni Don Gonzalo. Awan. Kan saan kami pa yan nabayagan nakapagsarita? Saan ko pa yan naibaga, ti gagarak? Alay na, nakaruwar tayo ni ti munisipyo. Sa dino ti bapanan tayo, madam. Saanan nga imawag dayjay? Di pa'y nag-text pa. Mabalin, arong ko laang. Number tinaawagan na. Awan. Talagang sakit din na nang lipatan ni Eloisa. Uno, pinagkariidi ni Madam apot dindan amaming pinsan ti komunikasyon da kada kami. Apasit titulagan da. Kung katukat ti dakkel agatan. Ay, piman mat ni Eloisa. Adamanan caller ka. Tay number itay. Hello? Hello? Saan mat at nagsao? Hindi naman sinumbatan ti text ko itay. Sino nga tangagpaiso dayjay? Maburbur tiyaan na. Relax, madam. No awan tayo lang iti munisipyo itay. Pinaltogak kumandayat Don Gonzalo. Ada kami doa abadi karena kan ada lagi di polis yelabi di munisipyo. Saan ko pa'y kidakay at tikasta ko mga ramidan nyo? Tasyak ti mapabaso, tamo da si ti driver bodyguard ko. Kan dahil tani may isa ka na panunod ko, madam. Sige,
Partakam tiyag pataray, tadaras tayo makadano niti safe house. Ado ti kayat ko pagsasaritaan tayo. Sige, madam. Da kayo ti masorot. Awan di mangipaspasada iti tricycle ni Amay Pe. Isot ko na di nagdamaga kakaaruba da. Nakigtot ka numad. Iti kilaat nga ipapano dagiti agama. Ngumsakbay na kano. Kanahin nga adda na pipintas alugan. Ngagsarsar ding iti batog ti balay da Amay Pe. Ay, masiguradok. Damami dagijay. Ken iti na minsan. Adda kanupay nang sukon ken Ama Ipe. Agsubli-subli da kano. Sakbay ti ipapanaw da nga agama. No kasta. Masiguradok adamami dagijay. Dadawal lakit di. Kaya't yung asawan, saan pa ngayon may ni Mami? Saan pa, sir? Sige. Thank you. Agtrabaho kayo lang. Saan mo tamasapo labin sa binsak pala teramidan nyo? No kasta. Nagdiretso ni Mami iti opisina ni Mayor Solomon. Saanan na din magas iti opisina? Ada ka di pa iti opisina ni Mayor aging gaitan. Anya ka didibili nyo ka na kami, madam. Ipasnak yung paliwan ni Don Gonzalo. Iso matararamitin may madam. Kaya't ko matayan na dyan iti kabiitan na panawan. O, dahil tatibili nyo matungbal. Basta awak, tainal daw nga adda ijay. Ulitak man na nagridam kayo. Amangan no pumaiso, timbagak ka na kayo, madam. Huh. Saan lang nga napadpadasan ni Mayor Solomon ti mangulag kanya kuno mang double cross kanya. Anya ti kadyo asawan, madam. Sana gandaten ti mangisukat kanya kini Don Gonzalo. Tagpadadapo ka mo kiti da ito'y alubong. Sige, madam. Anya man nga bili nyo. Aramidan may ora mismo. Wan. Talagang aramidak. Kat saan kayo asumardeng ha? Aramid ti pakakitaan. Saan gadi ngagpatinggalang iti sao? Aklano saan ka amadano ni di opisina, iho? Wan Mami. Tiyan mo kit di kat madanon kayong dito eh. Dadapay na panak. Sana ka nagbayag iti opisina ni Mayor Solomon. Kaya saan kami mata nakapagsarita ng... At daming dimtang nga asungot. Unay daytan. Anya nga asungot. Kan asino? Timur talaga busor ko, akasosyok idi iti negosyo. Ni ka di Don Gonzalo tidakdakamatin nyo, Mami? Wan. Saan ko nga mo na inranta ni Mayor Solomon ti panagranami ijay, no saan? Ang napintas ko maday di agundaway ngagsarita kayo. Adya. Amangan no panggap ni Mayor, ti panagkapyayo. Lukas ta ti panggap na apay adi na nyawag kanya. Wano saan? Amangan no naira na laang mat amapan ijay ni Don Gonzalo. Basta. Saan ko akayat nakasango na diya tao tapuor ti kararwak. Ay, amo yung Mami. No panunutan, basit lang abanag dayjay. Nung pinadakil yo. Anya pinadakal? Insulto tinaramid na. Tadi na malain konsulta kanya. Wan, ngam nagdakas ti imbunga na. Tada kayo ti may sa kadagiti suspek nga day ti likodan dayjay na pasama. Uray mamin ribo da nga agatap kanya at tawan pamanekdek da iti atap da. Ngam, da kayo ti adda iti likodan dayjay na pasama. Karamba! Apay ka diya si kapay nga anak ko ti agatap kanya. Mami, ada pagsasaudag iti lalakay. At ilandok, kat isumot lang ti mangdadal iti bagina. Anya! Timot lang lati na ti mangdadal ken kwa na mismo.
Nakapanawan ni kumpadre Gonzalo. Saan kami na nakapagbayagan nagsarita? Ngamday kay kumanti kong daway na nakapagsarita da kan doon niya kandida. Tauray siya kumanti ng ornos ka na kwada. Ngam nagbaragsot ni kandida. Kitasaan ko na naigawid pa eh. Nyalakid din ngagpaiso. Nangato launay di porwana. Na pride launay. Anya nga tatibaga na kumakaniyak. May baban di politika. Kun kayam. Di nasaukan niyak ni kumpadre Gonzalo. Ada kano nang idanon ken kuana nga dagpaspasyar ka na di barangay ngagdamdamag noan niya ti parikot da. Tatulungan ni Dani doon niya kandida. Nadanday. Ha? At dansag di panggap na ngagkandidato. Ngam. Saan nga ta akin na mayor? Dawel, saan na rimrimuar ni Madam iti kwarto na si Ipulsimmang tayo. Juan, nakaluksaw lao na igapi ti panagranada kan Don Gonzalo iti opisina ni Mayor Solomon. Anya nga ta ti kanayon aranrantaan ni Don Gonzalo ijay. Agkumpare da, Ilyong. Natural lang da. Kasano da ita? Saan da nga ta na maornos ti sosik da? Nang runa no ni Mayor Solomon ti mamagkapya kadakwada. Saan mo lang amuunay ni Madam Candida Ilyong? Saan na basta makikapya na jay? Dahil talang nangato ti pride na. dahil tamat ti napaliyo ko. Nangatula unay kaputabak ng kita umlagan tinapasamak iti relasyon ti anak na kan ti katulong da. When? Pinagtignay na ti kwarta na ti kinaturay na. Ultimo anak na awan na aramitan na. Kasta ni Madam Candida. Takunala. Awan pa'y kinayat na adi na nagunod. Ket ti arapaat na nga agbalin abi si Mayor. Saan ko masumbatan? Ngam awan imposible no agraw ti kwarta Ilyong. Kanti ko na ano isunton ti si Mayor. Papapatay na ni Mayor Solomon tapno ison ti Mayor. Dahita ti pagkakitam no asino ni Madam Candida Ilyong. Adamat pagsasao dawel. Awan ti agpilang adinto agpulo. Husto ka. Dahil ko na da itakarma. Santa na parikot na Ilyong. Makamu itibiyag na. Tirigat na dawel. Karaman tayo kadagit tinarugkit nga aramid na. Kasta lang tibiyag. No nakurabay ka. Bagim lang ti Mayor Roman. Apay na mo nagkapailaang dito'y tawal. Ang mga no agungot manan ni Madam. Saan? Ibagag lang imayak nagkikapi. Imbag ano mamati. Nangguna kat naputot ti ulo na. Imbaga na kadiking kadika po na. Sa anak ang nagdamdamang. Ang mga no ungtan no bukawan na. Anan mo sablang. Imbag to lang no agasawatan. Tasan na kanton kong taan. Anya? Wan man.
Padasan na ngungtan na kada makita na. Sus! Amom ka di, nga inungtan idi nakisarsarita akan ka? No agpaaramak ka no? Papanawan naklaang. No agasawatan, saan nakapapanawin? Siya, kimagam mo. Ahu! Anyang agasawa ta? Apay, amom laangan aya akayat ka. Sus. Anya ko ba di sa bulim kanyak? Natarak naman. Dakal ti swildok ni madam. Uray pan. Nagluko kan samat. No anya ti paaramid ni madam. Kat aramidam nga uray dakas. Iso nga ron tibos ko. Uray dakas? Aramidam lata? Awan mo dakas sa paparamin na. Asino nga ron tinangtad iti kwarta kada iloy sa akin ama ipe? Ni madam, kinaduan mi lang. At daman-damagan? Talaga amahal na? Anyo reda? Pinilit yung kadi nga intad ti kwarta kada iloy sa? Saan ko nga mo kan madam? Nagtungtungpal kami lang, mat. Mga no, binutbutang nyo lang ida. Iso ang napilitan daan ang ngawat iti kwarta. Awan kami ditan. Ulitan. No anya ti may bilin ka na kami. Isot aramidin mi Tonyang my love. Kasta gayam. Saan ka kayat? Uray dakas gayam ti paaramidakan ka. Aramidam uray agbasol ka iti Diyos. Katulong laeng kon kunatayo kanton niyang ngam adamat gayam sirib na dawal. Ngon ngarod. Nakigtutak iyong. Ngam natiliwan na ka. Oray san ko ngay namin ada tayo tinangbut-butang kada Eloisa. Gandadag na. Naawatan na. Salbag. Huwag nga rod. Kad amangan no madakamat na kan Jonas. Oray madakamat na. Awan matlang ti maramida na rayay. Pasorot matlang ni Jonas itinada. Dahil tangarod tinadlaw ko. San naman anay laban kan madam. Ti ayan ayat da kan Eloisa. Awan maaramidan na tanaturay kan nabilag ni madam. Saan nga amo ni Jonas nga addagons ni madam. Ken san na nga mo. Adagdakkel iti porsyento dagiti negosyo ni madam apagtataudan iti kinabaknang na kat nagtaod iti illegal winudak sa wakas. Saan na nga tangaam mo? Saan? De dati pa nagkunak. Nga mure pa mo na. Awan maramida na. Kas iti nakunak. Paspasoron matlaang kan ni madam. Kas labakla. Paanak mat ako ng unay ti kunak. Adyak maawatan dagiti impakpagan ni dawal. Unay saan na nga inaklon. Amo nga isuda tinangbut-buteng kada ama ipikan Eloisa. Amo nga amo amin ni dawal dagiti aramidan ni madam. Kas iti naywaragawag. Ani madam ti adda iti lukudan ti pan nakapapatay ti agnagan iti Rufino Cruz. Nga empleyado iti nagsugpunan dakin Don Gonzalo a negosyo. Awan na kano tinabatan nga ebidensya sigun iti batikos dagiti radio announcer. Iso addi da mabalin agkamagan ni madam. Anya nga tatilangan ni madam no mabalon. Siguro kasla marabutit nga agkul mag-iti sulit di pagpalutan. Anya ti kinunayo, papa? Nagranada ni nung Gonzalo kan Doña Candida di opisina yo? Wani ha. Katanyap na pasamak. Biglaan na kiti pasamak. Saan ko anam naman na dumtang ni ninong mo? Tasan namit ngayong bagbagakan niya. Anya tinaramid ni Tita Candida? Apaman madakastrek ni Compadre Gonzalo iti opisina.
Nagwag te nga ti Magder ni Doña Candida. Bulon na nagdardara sa rimwar. Inatibak, ngam kasalasim yaga pa na rimwari di opisina. Kasano daytan, Papa? Imbes ko mga agkapyada. Dahita siguro ti santo ang mapasamak. Tay nakusaran ni ninong mo ni Doña Candida. Nga isot utag iti pandakabapatay day di Rufino Cruz. Anay patugawa general manager iti kumpanya nagsugpo ng daadwa. Ay, sus! Awan nga ro din Imbes na agkapyada ko maawanan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Hello, Dawal. Anyat madamag. Madam! Nandamanan ni Don Gonzalo. Iti opisina ni Mayor Solomon. Kadamangan, no pagsasalitaan takan, ang runa ti ipapan mo, kan panagsarita yo kan Mayor. Uray niya rumwar, katsurutan niyo. Buwan, madam. Ambusan niyo, tiyawanan bay na Gonzalo. Sige, madam. Basta na ganun. Bye. Sana mabalin ang mabulilyaso dagiti planok. Nang runa ti padang mayor ko. Tapno na bilbilag ak tumanan. Basta di imbaga, kumpadre. Doble no di man tripling anad. Amumutan ti kinatuso ni Doña Candida. Wen, kumpadre, nakurang lang amin ti ebidensya mga itudo, iti pan nakapapatay de Rufino Cruz, iso asana maristar. Wen, may sabay na ita. Adot kwarta na. Kahit mabalin na pagtignayan, tapno makaluban na ti dakas nga ramid na. Wen, kumpadre, insorok matan ti rumbang nga ramidam, tapno sandang agbalig yamang badaygan ka. Wen, baliwam ti langam na rumuar ka no mabalin. Wen, nusan, agpamarang ka akas babae. Baba ni ti panagkawas mo, di kawas ti babae. Aramidam da ita. Wen, kumpadre, sige. Wen, bye. Awan, panagtalik ko ti daya Doña Candida. Tuso, at mabaling nga giwaya ti dadang. Palikid ang lalakid din ni Kumpadre Gonzalo. Sino ang tamad na iting mauawag? Hello? Ano yan? Sino ka? Awan karbengam amang bagbaga winumang bilin kanyak no asino ti kahit ko akatandam iti umay apa nagbibili. Ha? Isit. Anak ti pagkangabakas. Tao lagi din ni Doña Candida na ijeng mawag. Paiman. Dapay mo't lagayam kasapulam kanyak, Mayor Solomon. Amok. Ana sa gadinagam mo Doña Candida. Kamsan na kumamod apang taan kandiktaran itin nakaramidan. Anya ka diti bagbagam? Saan ka kumanagin dyan mo Doña Candida? Aday mawag kanyak kat balbalagan na. Asaan ko kanong ituloy akatandam ni Kumpadre Gonzalo? Anya? Aday mawagan ka, kulap? Juan, nusan ako nasuportaran rin natulungan. Awan maramidak. Saan ko nga mo ti bagbagam? Awan binilin ko atawa mangibaga ken ka iti kasta. Nga ta?
Apay amang bilinak pay lang iti mangibagaken ka iti gasta. Di siya kla kumadabis mo. Andya. Ladingidag doon niya kandida. Nakaon-unan ni kumpadre ka ng ibaga, iti tarigagay na. Ha, At the word of honor ko kunakmanan doon niya kandida. Siyempre, isod na kauno na. Iswadyak mabalin ng babawi. Malaksid. No iswa mismo tiyag back out. ibagak matenken ka tipod no, Mayor. San ka nasuportaran? Kanawan makalapad kanyak no awan katandem ko. Awanan yaman na. Ang daking ka na ita. Puno awan makalapad kang ka. Talaga. Kat makita no asino ti adagasat na. Gamsyak mo tiyag bala ang itaton niya kandida. Oh, anyamat na ita. Saan ka ngagbidot nga garami titidagas kontra ti kompadre? Tasyak mo dan ti makalaban mo. Karkaritan na ka di, Mayor Solomon. Laglagi, ma'am. At utamok na illegal nga ramid mo. Sige, bye. Hindi ako nan bait. Saan nan amalakip ti adtuan na itultulong ko kinkwana. Ngam na kay kanting akon. Ituloy ko ti panagkandidatok to. Kat agalwad ka, Solomon. Tinagan kamot ita. Saan ko amang itay ti saritaan da ng makapungpungtot ni Madam Senyorito? Ay, apay nga taan ni Mami. Kagurgura na amin ataw iti aglawlaw na kunakmanan. Iso Tonyang. Paspasin siya amlatan no kasya kapungtot na ka Awan parikot, Senyorito. Narwama kun kan Madam. Nangro na ka makapanawak Tonyang. Patuluyam ti panggap mo nga umadayaw? Wen, ngam pangasim. Saan mo ko mga ibagbagakin ni Mami? Uray kini Dawel. Tama nga no maibaga na mutlaan kin ni Mami. Wen, saan ka nga danag, Senyorito? Dito'y nga mingiwat ko ta. May lawan na ti agibagan ko Kalpasan ti panagkapumi kadamunik iti bagyo. Asikaswag dagiti kasapulak nga agtor. Wenno agbakasyon. Iso Ipakaamok tumot lang kin ni Mami. No agluasa kon. Ay? Iso nga, anusam ko man ni Mami Sikala ko man ti mga uawat. Kan agpasensya kin kwa na Tonyang. Uray kasi timbagan ni Jonas kanyak. Oras ana imbagan ni nanang ko kat maltratwan nak ni Madam. Sus, apay kit dinadyak panawan. Mangala iti sa bali akatulong na. No, anda makaanos ken kwa na. Tunyang, remor ka din ni Jonas. Uwan, Madam. Sa dino ka no ti papananda. Saan aya nga itati ipapandakin mo na kijay bagyo? Kasta. Naglukon. Apay sana nagpakaada kanya. Nakaturog kayo pa'y ngamin itay. Kat ko na nga ibagaklatan ka na kayo. Ala, bayabon. Numabalin la ko ma. Jak kaya at nagsiningdan kan ni Monique. Anya? Kabusol ko ni Myros Solomon. Gapoy ti panangpay na ititarigagay ko makitandem kan ko inton eleksyon. Agkandidato kayo, Madam? What? Agkandidato kayo kas mayor? Labanan niyo ni Mayor Solomon? Kinabi si Mayor ko ba? Ngampang panunot at tunyang. Ada kwartak. Ada mako na machinery. Asit gak dagiti kakapitanes. Kat nukas kasano. Agtarayak kina Mayor. Anya? Anya di kinunayo, Papa? Numabalin, saan nyo akayat nga kuyog kami kini Jonas? Juan, Ita niya manan arason, Papa. Ada ka di saan nyo nagkinaawatan kan tita kandida? Adda. Kaguran akon. Diniritsak ngamin asan asyak. Tidiktaran na kan butbulgan na. Apa
Apay manan, anyat na pasamak, Papa. Ada nga minimawag kaniya kat pangpangtaan kan bilbilin nak. Asan ko ngay tuloy akatandam ni Ninong mo Gonzalo. Anya? Gano sana kanuag tungbal. Dakas ti mapasama kaniya. Ha? Siyak, but nga ni Donya Candida. Uray makuna bakbak ng ngem siyak. Ngem, Papa, saan kayo kumangagap apa? Kasan nun ti pa nagasawa mintugi ni Jonas? Lading hidag. Ngem nasaysayat siguro nulikli ka mo ni Jonas. Anya? Ano di tatilalaking anak ti adda mabalin na when mas may kargen ka. Ni Jonas sayatek, Papa. Ngem, saan ko nakayat ngagbalin nga balayan ko ti manggurgur kanyak at tao. Di lamamin anaw nga aglabas ti aldaw. Saan anapupuutan? Hey, mailiwak betan iti balay may ijay San Marianaw. Hanggang sa bagay, adda jay kanakak amang daldalos lata. Huray kat, adamat it-itad ko at ang dana. Katimat tricycle. Imbaga kinlitaw nga itad na kin Jonas ti boundary akas hulog ko iti utang ko. Ay, sa anak pa'y amakaawid kadagitaw. Taamangan no ada binilay ni Donya Candida ng agpaliiw iday. Kat maamuanda asaan kami anagtungpal iti bilin na. Nga iti oray inton kaano man. Saan kami nga agsublin ijay. Adda ka di sakit mo, Monique? Awan mat, apay? Kasla, awan ka ganay gayam. Kan, saan ka pa'y nagtimtimak manipod nagrubat tayo di balayo? Adan sa dakala parikot. Ama magin na dayo ti pamilya tayo, Jonas. Anya? Adan na ibaga kanyak ni Papa. Sakpay asumangpot ka itay. Kadnusan ama sulbar tay chay. Lumao ti giwang iti nagbaetan da Papa kan Mami. Posible. Mapugsatan ti panaggayam ti pamilyam kan ti pamilyak. Saan ka maawatan, Monique? Kaluklok saw kanon ni tita kandina ni Papa. Kapoy ti saan anapatgan a kalikagom ni Mami nga agtandem danto kan Papa iti masungod nga eleksyon. Anya? Kaya't mo asawan, agkandidato ni Mami? Well ka no. Agkandidato para kinabisi mayor. Kaya't na, agkatandem da kumakan ni Papa. Kasta? Ngam ti parikot, nakaon-una ni Ninong Gonzalo anak ikadwa ka ni Papa. Agkandidato mat ni Don Gonzalo? Well ka no. Kat nakapagtulang dan nga isuda ti agkadwa. Ay, anyan. Iso ako na ni Papa. Lumabalin. Sanan akayat na agin na si Dagtapay. Nasayaat mo't no kasta ti mapasamak. Katamok. Kastan tumot ti ibilin kan ka ni Mami. Awan pa'y naibaga na kanyak, may papanay ti dayta. Sigod sama ta di na ibagbagakan ka dagiti plano na. Ay, wan matkit di Ngam Jonas, masapal maurnos tayo ito'y. Kasaridak na papakan Mami inton nagapo tayo iti Bagyo. Orayan talaan nga dagiti kakadwa, Jonas. Nga mangalatan iti room ta. Sige, damagan ta. No adda dua single da. Okay. Jay kumaagabayan niya. Kumaa. Nagbayag mo't nga mindaruin na. Kung naklano na kaon-unadan dito, ita nagbuntog ti taray tinugan ta. Mano alugan da aya? May saaban. Nagarkilada. Datalang tadabukod na alugan. Okay. Mabit lang ha. Agdamag ka iti desk clerk.
Kasano da ito yan? Awan ti available a single da. Ado kano ti guest ita ta weekend. Di, daw balangan. Agkakwarto ta. Okay ka lang? So what? Sagay sa atam ti bed. Kan, di nakmat nga taripan. Anya? Anya aga po nga ramidak da ita. Saan ko akay ta makabasol kin ni Mayor Solomon? Ang mga nupaltugan nak. Saan mata kriminal ni Papa tap naramidan na ti kasta? Sige ha. Isulangan ti alanta. Adalakit di mading atapan. Wano, mako na dagiti kagayam mo. Nyat bibiyang ko kadakwala. Anya? Ay, saan ko akayat nga da negatibo ang may bagada may papanken ka? Kuma, no ada relasyon ta? Ket nasingid lang mo't nga gayam ta? Hindi. Ibagata nga nobyo ta. Anya? Ay, narigat yag pamarang. Saan ko akayat day ta? Anya? Si kapay alalaki ti saan ang mga yat? Away may sa ti kwarto ta? Ala, no choice. Saan ka ngagdanag? Saan kanto agundawayan? Agpag na pag natapay lang dito asideg ti lake. Sige nabayagan day din na uding ay ko dito eh. Oras siya. High school lang pala hindi. Dakil mo't gayam nitang baliwan na. Uwan nga Rod. Ket... Oh. Anya kinakita. Nakigtot kan sa. Ni Eloisa. Iso day kadwa ti babae. Oh, Jonas. Sino tinakitam? Munik, mabit lang ha. Saan ka pumanaw dito eh? Adalaan ka makamak. Sino nga ta tinakita na? Pinanawan naklatan? Saan naklakit di nagbidot? Kaliklikod launay ni Eloisa. Agraman di bado na. Angam. Saan kun anak kamakam ita? Taos tumat anak kabalasyo itan. Ket nagado ataw iti pedestrian. Ay, no kasta. Dito'y nga ti imayanda ken tatang na. At datan iti room ta diti hotel nga may kulkulang kapaylaan. Saan naklakit di nagbidot? Nilakit di Eloisa day chay. Uy, Jonas! Ay, kasasaunak ka di mo ni? Anya ka dit mapaspasamakan ka? Sino nga min di kinamakam mo? Ni ka di Eloisa? Impagarap ko no iso. Saan mat gayam? Anya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsalan da ka dagiti sumaruno pa yung episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti madama Gilyong. Anya? Pumanawan ti Bonggoy da Don Gonzalo. Sige. Amo yun, darami din nyo. Bye! Dayda, kanipusan na rin daya Don Gonzalo. Awanton parikot ni Madam Candida. Sa pala kumatagbaligi dayong. Makamu damatan matiliw dayda. Pinapatag kat sanda kakadwa. Gusto na gito eh. Mabalay na gito nga itugot ko. Umdasan da ito'y panakkalan na nga attache case. Agbasak tulangan nga agpa Manila. Rabi iti alag abiyahek. Ti amudan to kat nakaturog ag pailaang. Oray nito niyang.
Saan ko nga ipagpagakan ko na? Sana bale. Ag-check-in to pa lang iti hotel. Nga asidag iti airport apagurayak iti flight ko. Ni Monique dito yung mawawag. Apay nga tamanan. Hello, Monique. Hello, Jonas. Nagyaman na ka? Kumusta ka? Okay lang, Mat. Jonas, awisan ka kumain ti dinner. Mangantay ti ruwar. Sige. Oray kat, awan pa panak kita. Oh, thank you. Dagasan dito'y balay, ha? Ano siya kung timang dagaskan ka? Siyakon. Oh, thank you, manan. Welcome. Oh, sige. Bye. Bye. Pagustok man langan ni Monique. Siguro, maudin da ito'y apanagkuyog mi. Naitulod matlangan da Tomas ni Compadre Gonzalo. Babaeng ti may salukan ko. No bilang tadaman da ka sa panggap da keng kuwana. Malas dalain. Oh. Di Compadre Gonzalo. Hello, Compadre. Nakadanon ka ka din di tabalayo. Nasaya at met no kasta. Anya? Natambang dagiti taom kunam? Hello, dawal, anyat madamag. Kumusta tinuayat na ilyong apanang tambang kan Gonzalo? Awan di kalaban niyo, madam. Tinatagta ka no tilugan ni Don Gonzalo. Kat, sigurado na tayan? Nakirangan na kiti pasorot na. Awan na dangran ka ilyong. Tidamdamag tisong batam. Masigurado na tayan ni Gonzalo? Sigurado ka no, madam. Tapi nagpagdatilugan na nga da iti nga. Anya? Talo ka no ti pungkoy ni Don Gonzalo. May isa iti sango kan itinikunan. Akin nga tinagluganan tilangay. Karamba! Saan kayo pailang nakasigurado ti dayta? Di kayat ko'y nasitganda ko bakit sinigurado na tayan. Akwa, madam. Kasanon no si Bibiag? Magpapada kayo amin kay Nutil. Awan sir-sirbiyo. Yug mo tapangtog mo tapatayin kayo amin dan. Sana, madam. Oh. Sino ba iti tao yun? Numatay kami amin. Ado ti ba alak dita sa bale? Saan kayo madanagan, madam? Oh. Iti sumaruno. Siguradbun min amatay ni Don Gonzalo. Nala ka nga isawang yun ay ta. Ngab sa bali ti aramid dawal. Masirip na kiti kalaban nyo, madam. Kita mo kanay gagara asa na nakilugan ni Don Gonzalo iti bunggoy na. Oh. Taga magda. Nga dadag ka sa panggap yung kadakwada. Ramba, siyak pa yan tituduan ni Mayor Solomon. Madaman umawag ni Jonas. Sige, madam. Dito'y kami laeng. Agsarita kayo. Sige, madam. Panawan na kayo, bay. Sige. Siguro kayo kanya. Sumbatak to'y may sa cellphone ko. Hello, Jonas. Mami, anya man ito atamag. At komentaryo iti radyo ko na nito niyang. At atapon da ata kayo ti adda iti likodan iti pan nakatambang man iti kumboy ni Don Gonzalo. Nakatayan na iti tuwa tao na. Anya? Iso da itati kunak adakas ti ibunga ti panggapya panagkandidato. Sige, mami. Adda dimtang alugan da iti pulis. Da kayo lakit ti tirantada. Anya? Sige, mami. Masapula sangwa kita. Bye. Sinalbag. Urela ado a pulis karte adda dita sango ti mansyon da madam. Uy, sapsapulan da.
Taiso ti maatap nga day ti likudan ti panagtambang. Uy, anyo day tuya na maarami tita. Iti, napabasol ni madam. Nga iso ti, adda iti panakapapatay ti agnagan iti Rufino Cruz. At tao damit laang iti nagsumpunan daan ni Goso kin Don Gonzalo. Si Maruno, ti panakatambang manin ti konboy ni Don Gonzalo. Ni manin madam ti atapad da. Jesus, kasanon, numapanagnakanda nga isong agpaisaw. Ay, ipaikat mabalutan. Saan ngamin adumdum ng kanyak ni mami? Ay, itapay laang. Parikutan ti sangwan na. Iso nga tangag paiso ti adda iti likudan day apa nagtambang, senyorita? Saan ko nga amuton niyang? Aw-awagak manan. Ngam di nagsungsungbatan. Kasano nga rod ita? Napandag iti pulis iti opisina na. Taimbitaran day iti istasyon ti pulisya. Ayan nga rod ni madam ita. Ay, saan ko nga amuton niyang? Masapul a sumango kadag iti pulis. Kat nasken mat adalusan na tinagan na. Uy, daytan ah. Ay, di pa nagrugrug iti kampanya. Saan pa ilaan ang ipila iti kandidatura na? Adda man ang isyo kan kwa na. Ay, kasano ang mga abak? Kan agkandidato ti kasta? At sino kumapay ti sabaling agpanggapiti dakas kaninong mo Gonzalo Munik? No saan ani Doña Candida? Kasla jackpot siya na mga rami ni tita kandidati kasta, papa. Saan mo pa ingam amuuna ni Doña Candida Munik? Anya ti kaya tiyo asawan? Anya ti saan ko nga mo may papankan ko na? Ay na, saan mo napalot putin pa'y kanya? Papa, No saan na sumardang iti dakas nga aramidan na. Dahil tati mangikursong kenwa na iti pagbaludan. anya? Nakurang lang kami ti ebidensya. Ken awa nagsaksi kontra kenwa na. Kadag iti napasama ka krimen. Nga iso ti kang runa na maatap. Kas ita. Ay, kasano lang araw din ni Jonas, papa? Talaga pa ni kontra ita. Ngamin kas makita kan mapaliw ko. Si kalaeng tagayat win wag gusto. Awan mo't panagayat ni Jonas ken ka. Taday jay nga rin nakatulong te ayatan na. Papa, Kasi iti dayta. Agkoy-koyog kayo lang arunan. Iti nakakita iti kaingingas win no karupro pa ni Eloisa. Pinanawan na kalatan nga wanan yaman na. Ha? wan nga rod, papa. Iso na bad tripak. Mawatak tirignam. Ngaman nga tanupadasan malipatan winuliglikan ni Jonas. Papa, Tingi-tinga mahusto tirignam. No talaga nga'y ayatem ni Jonas wino saan. sige, papa. Padasak nga ramidan na ita. Ngam no saan ko ang may waksi ti panunod ko kenriknak ni Jonas. Ipamos pusak ti amin. Aniya. Kat masapul mat ngagkapya kayo kanito niya kandida. Kalag-akayat ko ti agawid iti San Marianaw. Pudnaw ang makasarsaritak nilitaw. Ken tinangitalkat iti balaymay. Ang sabalilatan umakaawidak. Ngam timat parikaw kit ni Doña Candida. Ay, amagan no aging gaita. Ket adda pala taon amapan akpal paliw ijay. No agsubli kami kitday. Ay, siguraw. Ibturak pailat iliw ko ijay. Sa anak paila nga agparparang ijay. Taamangan no iso paila kitday.
Di pa kairuban may nga gama. Kakaisuna na talid kami ditaw. Ken awan makaisturbaw iti panagadal ni Eloisa nga anak kaw. Anyang aruditan, madam. Mariribo ka nakdawal. Siyak tiyag peligro itaga po iti kinainutilyo. Sana balik kumano na tayo da dya Gonzalo. Nasikap da ngamin, madam. Oh, anak ti... makaungata ka talaga. Panagudak, madam. Nasaysayat. No isobliyo tinasayat alangin-langin nyo ken Mayor Solomon. Ken makikapya kayo langan kini Don Gonzalo. Aniya? No mga abak ni Don Gonzalo Caspisi Mayor. Nataltalgad tumanang dagiti negosyo. Ha? Kasapulan nyo tibak apin no proteksyon dagiti nakatugaw nga opisyalita, madam. San pa siguro apanawan asumrek kayo iti politika. Kaya saan yun ngalmanan pa nita nang runa kene at dandakal nga iso kada kayo. Gapo iti nagsasaruno ang krimen ada kayo ti kang runaan na maatap. Gapo, iti kinapalpak yo. Santay ko man nagpipinabasol, madam. Inaramid mo't amin ti kabalan dagiti tao tayo. Ngam kasi tinakunak. Nasikap dagiti kalaban nyo. Karamba. So atin nasayat nga ramidin nyo ita. Suggestion lang na di, madam. Magkikapya kayo ken Mayor Solomon. Dahil tati kayong bagan. Ani? Kasi tinakunak, madam. Kasapulan nyo ti proteksyon nyo. Kanisardan nyo pa ilang nagiti kastoy nga isyo. Ha, madam? Ni Donya Candida. Nya ka tati bagana ito eh. Hello, Donya Candida. Mabalin ka di agsarita tayo ti personal, Mayor. Mabalin mat. Basta napataglagit di pagsaritaan ta Donya Candida. Napatag, Mayor. Iti awan kumat makasinga ka data. Sikaman no sa dino di kayat mo. Mabalin mat close door meeting di opisina. Saan nga taan na saysaya at no ijay balay mulan, Mayor? Mabalin lang dapat. Uray no inton rabi no agapukan di ta opisina. Mabalin lang ta. Uray may sapsapa. Oh, agiyaman nak. Mabalin mo tamang itugot aklangan iti pag-dinner tayo. Adakin ka na ita. Hanggang mabalin mo't ngagpaluto ak. Nuijay kayo ngag-dinner. Mangitugot aklangan, Mayor. Sige. Adakin ka na ita. Awan, panikot. Agiyaman nak. Between 5 to 6 p.m. Ada ako ni Jai, Mayor. Sige nga nun. Sakbay ta alas 5 agawin ako, Donya Candida. Agyaman akmanan, Mayor. See you later. Bye. Bye. Na. Kasla nagbaliw ti turong di angin na. Anya ti kaya tasawa ni Donya Candida. Kasla disipulo ti panagsasauna. Mas dawak. Awagak man ni kumpadre Gonzalo. Napintas launay, datangadang yo, madam. Gusto ti kinunam dawal. Saan pa siguro apanawan na sumrugak iti narugi ta politika? Uwan mo't, madam. Ngem adan to. Ay, minino ta lumamisan ti isyo. Mabalin nga ay tuloy tayo tumatlang ti panang patayo ganito Gonzalo. Wana. Nano ka dagitoy? Talagang awan sa bali nga tapen. Wino ito dudang at detrikodan di amin. Nusan ata kayo? Namiris ko maday tandawal. Sige, agsaka na kayo.
Mapantayo iti balay da Mayor Solomon ninton malam. Awan madam, awan parikot. Gam, datalan ti mapan. Ay uwan gayam. Da kayo lata madam. Awan parikot iti dayda. Saan ko akayat ako na ni Mayor Solomon na rumaot tayo? Iso asikalaan ti kaduak. Awan madam. No, pananutan kita. Awan madnas ka na kabuteng yo. Tawan mo tagpangpanggap ka na kayo ti dakes. Wan matid dia. Dakay ti rumbang nga pagbutngan ta. Tadakay ti at tadakas. Agagam na kadakwada. Dawal. Hindi kaya mulakat madam. Taday tatipod no, saan ka di ha? Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Anya ti kunam Tonyang. Imawag ni Mami. Kat saan nga ag-dinner dito eh? Isumot ti kunana. Tama panda ka no iti balay da Mayor Solomon. Anya? Wen, senyorito. Saan amang rabi dito eh? Tada dinner meeting da iti Mayor. Kasta ka di. Ay wen gayam, senyorito. Napan ka din iti police station ni madam? Saan ko nga amo, Tonyang? Saan ko pa yung nakasarita ni Mami? Kuma, maurnos da deta kat madalusan tinagan ta. Ay, saan ko nga mo? Nupod na ni Mami ti adda iti likodan ti amin. Uno, adda lang mangdadaal itinagan na. Anya? Dadaalan da tinagan na? Kasta karugit ti politika no maminsan Tonyang. Dadaalan da ti kalaban da. Wenno saan? Kas iti napasamak. Pinanggap da patayan ni Don Gonzalo. Ket natural. Gapo taag ngayangay ni Mami. Iso ti may sa amaatap. Day tamat tirigat na. Wenno saan? Nairanta akas ti mapasamak. Tapno mapabasol ni Mami. Tano panunutan? Nairanta asaan nga aglugan ijay ni Don Gonzalo. Tapno saan na mairaman? Kayat mo asawan? Isuda mo't lang tinagarami? Saan ko nga ibagbaga akas ta? Posible na plano ti amin. Tapno madadaan ni Mami, Tonyang. Addan samat na sugatan. Wenno natay kadagiti pasurot ni Don Gonzalo. Kasta ti damag. Saan tayo nakita dagiti bangkay, dagiti kunadaan na tay? Ay, nagkaro damat no kasta tinapasamak. Kunak nga ro doon, Tonyang. Kasta karugit ti taray, wenno sistema ti politika dito'y lugar tayo. Malaksid pa eh. Ti kanayon nga ipadpadamag da nga gatang da iti butos. Ay, anyamot dan. Iso ano sumrek ka iti politika, masapol ang natibkar ti rusok mo. Kan ginabsuon ti perak mo. No dakkal ti gastusan da. Kasano asubutan da kat nagbasit samat ti sweldo dagiti Mayor kas kada busy Mayor. Awan idea kiti dayta, Tonyang. Ay, iso ay senyorito. Saan ta napagsaritaan dayta? Kasi tinakunak. Saan kon abyangan ni Mami? Bay akon, manya tigiti kayat ng aramidan. Tawan mo't lang Sir Serbina. Senyorito. Saan abali? Tama ka panawag. Ngamtay kid daw ko ken ka Tonyang. Anusam ko man ni Mami. Saan ka ngagdanag? Mangibata kitinayon ti sweldom. Anya? Addakin ka no idulin mo. Ngamsan mo nga ibagbagakin ni Mami. Saan ka ngagdanag, senyorito? Ikarigatak ate agserbikan madam. Basta, di na kumalabsan timang pasakit kanya. Ay, sige. Agyaman Tonyang. Basta may sakadag ito'y masungad nga aldaw. Pumanaw akon. Kaano ka day ti panggap mo nga ipapanaw? Urayak lang ang maurnos dagiti papeles ko. Ken ladingitak Tonyang. Saan ko nga mabalin nga ibagaken ka? Iso sana ga po, tawan pa nagtalak ko ken ka.
Saan ko akayat ama ni mami ti plano. Ken ti uray asino man malaksid ken ka. Aging ga iti sa anak ang makapanaw. Tama nga no sa anak ang matuloy. Senyorito. Amumatan ni mami. Numamon na. Sigurado lakit di adinak palubusan. Maawatak ni Jonas. Kaasim. Ak may sa nga anak. Hindi pa'y may paay amin apakaragsakan na. At danti gusto nga edad ng inakman pa'y laang ni madam. Nang runa iti pakasit ng ti puso na. Anya ka no? Ay, sa bali lang at talaga tibak nang. Adu dagitibak ng ama ko na. Amati ti ugali na. Nupay, saan matkit di nga amin? Ngam kas iti paliiw ko. Adu kadakwada ti manangum sila unay kada kami anak kurapay. Saan damat abumato dito'y rabaw ti daga? Saan damat amay tukot ti sanikwada iti tanamda? Ken agpapadamat nga agurnos ti saka tibak nang ken pobre no matay. Mabandayon, Jesse Paus kakadwa. Ay, da kayo kayam. Tako na ni Madam. Da kami lang di mapaan iti balay ni Mayor Solomon. Bandawal. Talaga di mawawatan ni Madam niya. Naglagang nagbalbaliw di panunod na. At teras aman di akas lapasayan. Mangarod tawal. Naimbag. Tadanang singaking kuwan ng awag. Hindi kas taon ay pungtot na gapoy dinapasamak. Pinupan na kabayo. Ay, naranggas ni Madam. Nakabutbutang. Nang rona no agbalin na Mayor tawal. Sana mabaling kanya kleda kakadwa. Notoso ni Madam. Mas toso akpay. Amumi tawal. Ay dati laglagi po nyo. Saan tayo abas tagbutang kin Madam? Anya ti makunam. No agsari datapay. Sagbay amang rabi tayo. Dun yakan dita. Adalat ka na kayo na ita, Mayor. Mabalin na ta kanya. Kaya't ko, may pamaysadan to ti mga anak. Sige. Ita, anya ka ding ahangin. Takayat mo makapagsarita ta kat imay ka dito'y balay. Saan ko akayat nga ginura ta, Mayor Solomon? Saan ko akayat? Asyak ba na ti atapon nyo tinapasaba kapag nakatambang tipong ko ni Don Gonzalo? Saan da kami mapabasol? Tasipod na amuam nga iso ti makatandem ko. Kansa na napatganti daw mo adata ti agkadwa. Ammo ka nasakit tinakam mo. Wan, gam saan ko amarami ti atapyo? Ngata, ngamkas na ko na. Sanda kami mababalaw. Ala, maawatak matkit di. Iso may mayak. Takayat ko ang mapukaw na itang atapyo kanyak. Makikapyak ka na kayo kung saan ako nga kandidato kay. Anya? Wan, diyak kayat nga dapagat atapan nyo kanyak. Iso kayat ko nga isubli ta kumatisigod alangan-langan ta, Mayor. Kat ikarik, suportaran kayo kini Don Gonzalo di kandidatura yo. Sure ka doon niya kandida? Napudno ka dagiti ibagbaga ako, Mayor. Kasta ka di. Alala kat, nasayat no kasta. Kat adaking kan, no parparaw pauladay tadon niya kandida. Ha? Saan minabasol? Agam, kayat ko,
San lang adata ti makapagkinawatan. Ngam di agkapya kayo kumabot ka ni Compadre Gonzalo. Ani niya? No! Talaga na po no ti panggap mo ang makikapya. Mayor. Mabalin, Doña Candida. Bravo, madam. Agborborek ti darak. Doon. Kasladyak maaramid ti makikapiyak kandi Gonzalo. Masabol, madam. Tilmunin nyo pa lang ti predyo. Tapno awan pagamamkan ken pagparikutan nyo. May pamaysayo pa tinegosyo yo, madam. Adamat kalintigam, dawel. Kasladyak mairusok ti pandakikapiyak kandi Gonzalo. Ngam no panunutan, madam. Basit lang abanag tinangrugyan. Ti sanyo anak kinawatan. Lipatan nyo na jayan. Kapilitan. Tapnawanan ngagpaiso ti parikot. Kan may pamaysa kon tinegosyo. Tani naliwaya kon. Isumat, madam. Sige na wala gawin tayon. Kaya't kon ti aginana. Daita, tibag si Dawa, Compadre. Ngam sa nadakas, no makapagginawatan kayo kani Doña Candida. Uwan, mawatan ka. Saan ka ngagdanag? Mamuantan tumat lang, nuan niya talaga ti kandat. Win motibo na anang rami di kastoy. Owen, Compadre. Owen, gusto kay di dayda. Owen, Compadre. Sige. Agkita ta iti opisina kin Don Bigat. Bareng umay ito ni Doña Candida kahit magapagkinawatan kayon. Sige, Compadre. Bye. Aging gaita. Saan ko pala nga mawatan? Nuan niya talaga ti motibo ni Doña Candida ang nakikapi. May sala ang tiyambok. Sana ka mamati unay kadagiti alibay na. Adi na kaya't nga isuti ka nayo na maatap no adada ka sa mapagtang kan Compadre Gonzalo. Mawat akon. Kaya't na lang nga may kupin ti atap mi kan kuana. Nagbidot ni Doña Candida. Oray kas jay tinaramid na. Sanlat tama punas ti mading atap mi kan Compadre Gonzalo ken kuana. Isuanas ken ama paliiw lata dagiti graw na. Dimtengan, senyorito, ngam nagtaros iti kwarto na. Kaya't nakano ti agina na. Kasta ka di? Amo, nakitak anaragsak ni Madam Adimteng. Saan akas iti sigot anasidungot? Kasta ka di? Nasayaat nga rod no kasta tonyang. Amang ano, nagkinaawatan dan kin Mayor Solomon Nasayaat no kasta. Saan ko akayat nga da kariri ni Mami? Uwan Tadi daket atapet nga isuti nang patambang kada Don Gonzalo. Ken isupay ti atapon da idi a mastermind. Iti pan nakapapatay iti kabarbaro a tao da. Iti nagsugpunan da negosyo. Uwan nga ro. Ket no agkakapyadan. Asandan tumat nga ta napagatapan ni Mami? Kumaa, senyorito. Ay, ket nabang ara na kiti dayta. Ket sa anak kun amadanagan. Ure at dak iti adayo tonyang. Uno nga ta?
nakapagkapyamat laangan da Mayor Solomon kan mada? Nagbuting nga tamat laang, iti posibilidad na amabalod no maamwanda. Nga iso tinagaramin wenno akin nakam kadagiti na ipagpabasol. Ay, kasla nga awan iti langan ni Madam ti agpakumbaba. At tamat lagayam buteng na. Kunak no super turad ngam. Takrot matlagayam ni Madam Candida. At umawawak. Di manin number akanayon nga umawawak ngam di mag-agsaon song bata. Hello? Hello? Asino ka dita itoy? Inagtap naman ka. Di nakmat sinumbatan. Asino ka di nga agpaiso? Ay jay nga umawawak. Adi sumumbat no kasao. Ni nga ta iloy sa nga agpaiso day jay? I-text ko. Barang no ag-text ba? Antuyan ti kape, Senyorito Jonas. Agyaman akton yan. At tagayam ibagak, Senyorito. Ha? Anya tayo ito niyan? Sakbay ang maalak ti turog ko idirabi eh. At taimawag ka niya. Sino timawag? Ti sigod nga umawawag at isumumbat. Anya? Saan nga taan ni Eloisa dayjay, Senyorito? No iso? Apay adi sumungbat? Ungarod. Ay, no maminsan to niyan. Agpangadwa akin ni Eloisa. Ne, anyat kayat mo asawan, Senyorito? Amangan nupod no adi na kay ayatan. Kayat daklang akwartaan. Ano niya? Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malabsalan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. I-text ko langan. Sana bali, tawan mat aramida ko. Ni Eloisa, iso tayo ti umawawag. Awan pa ni Madam. Hello, Eloisa? Agyaman ta nakaawag ka manan. Awan pa ni Madam. Ha? Anya ka na ibagbaga ka di natuloy. Anya dayjay? Tiimbaga nga awanan ni Jonas? Kaya't ko asawan, awanan dito'y Pilipinas. Napanidya Amerika. Siguro, gapo iti sakit tinakam na iti panagsinayo. Sa dino ka diti ayan nyo ita, Eloisa? Mabalin ama amuan? Inigtap nan. Talaga ati na kayat nga ibaga no sa dino ti ayan dagan tatang na. Sa bagay, narigatan. Amangan no, mailawan ko nga ibaga ken Madam. Naliday manandiruba ang mga ka. Gabugad di iti babanaw ni Jonas. What, Papa? Dahil ka di ti paglidlidayam. Siyempre. Sa napalikot na ito. Anya?
Makapan ka mo di yan hayat mo. Kumplito ka mo di papeles. Adamat multiple entry may Amerika. Wala niya. Apa ajak na lagit da ita. Susiya, disurutam ni Jonas. Wan nga paiso. Tapno saan na nakadidilawa, sinurod mo, di agbakasyon ta. Paiso, papa? Wan, kat alaem kan donya kandidati address ni Jonas siyay, ta mapantay tayo. Oh, yes, papa. Awagak ni Tita Candida. Kat pa ipag nag-travel agency di papeles tayo. Oh, makitam, dinaragsagan niya. Ano ka niya na ba, madam? Di ka ni kadwa, Rabi Nabay sa anak ni Jonas. Timanaw asaan na nagpakada kanya. Nasakit lang muna iti makam, iti panagsina da iti kayan ayat na, madam. Dahil jay lakit di nakatulong ti pagsaksakitan tinakam na. Nagado dita, may karikan ko na. Oo, masuro na klauna Dahil jay kiti nanis-nis ti kayarigan na, ti pagtatakkunan na. Nawan, ano ang paiso, madam? Ngamisungarot ti nakarik naan na itayat. At nangarot marami tayo. Kalukwan, masursuro na ita. Mabalin na kasta, madam. Ngam amo ka di basta malipatan ni Jonas ni Eloisa. Tadamon sa ngayon. Kinamaag. Dahil tapay din tinanggapan ni Mayor Solomon na nagibaga. Kurang ti panulot ni Jonas. Kasatin baga na. Wan, isa maluksawak launay. Kaya siguro ni Jonas, wino senyorito di makailiw-liwag, madam. Ngab di pagluksawak. Di man lang nagpakada kanyak. Linibasan na kitin? Ay, amkin na siguro. Alatdam nyo no agpakada. Isa apay manawa din agpakada ka na kayo. Sige dawal. Aramidin yung jabilin ko. Sung batak lag tayo mauawag. Imot gaya mo ni. Anya timbaga ni Donya Candida. Inted na kanyak ti address ti balay da itchay, papa. Nasayat. Sumaruno ka no? Agbakasyon ka no, mat? Agkikita tayo to itchay. Kasta ka di. Nasayat ba't na napan ni Jonas si Jay, papa? Kat siguro, awanan tilapad kanyak. Ani ate kayat mo asawan? Iti dahito pa nang surot ko ni Jonas sa Amerika. San ko napaluspusan? Ngam, may babati daya mo, anak ko. Awan kanyak dayta. Basta matagikwak ti ayat ni Jonas. No saan ko amauray, ipamuspusak. Anya ka lagi din niya. When papa, by all means, masapong nagkanyak ni Jonas. Talaga nagpatakaglabas ti Aldaw. Saan ang napupuutan? Kasla nakailiw-liwag badlangan ti anak kaw. Malaksad no pamaranglaan ti kinaganay-gay na. Ken kinaragsak na ang makisarsarita kada kamay. Kasla namin pinsanan ang nalipatan ng tinapasamak kadakwada kin Jonas. Kan anya jay na istorya ti kasinsin na. Ada kanu agras kin kuana. Kaagad adal madlang iti universidad apagad adalan na. Nasaya at mat no addan sa bali apakaibaw ingan ti imatang na. Tapnaw maiwaksinan ang mamimpinsan ti napasamak iti umunang ayat na. Hangam nasaysaya at matla kuma
no makaturpos pa nga agadal sa sumrek man iti sa bali a relasyon. Ken at dagayam na sa una kanyak ni Jonas napankanon ijay Amerika. No kasta imadayaw talalabit ang nasakit tinakim na kaya't naasawan talaga adidan taw nagkita. Saan mo na nasununtan ni Eloisa timawag kanya? Anya nga tatilik nana, itinaaman na apimanawon ni Jonas. Adda nga ta? Adidan agkita adwa? Tunya, gumay ka man. Ni madam, ay abanak. Umayan madam! Anya nga tati paaramid na kanya. Anda ka di paarami yung kanyak, madam? Ang mga numakapanawa kiti mabiit tunyang. Surutag ni Jonas sa Amerika. Kasta ka di? Ngam, adda sumangpet nga iwanam. Anya? Sino, madam? Ni tatang ko. Ay, adda pa'y gayam tatangyaw? Wan. Agsakit nga minti kabsat ko ang mga iwan kan kwan akat sublat at pailaag. Ay, manungay titawan ni tatang yan, madam. Nasurukan nga otsinta. Ngam di kagda nagtanapig sapay kan saan nga kabaw. Imbag no dito iti pagyanan na. Tadi pa iso apakaburiburan ti kabsat ko nga da iya abra. Awan parikot, madam. Sige. Ipagnakpay lang dakiti kasapwala ka papeles. Isagana kon dakiti papeles ko. Alam kita ak. No ipaipagnak ni ti travel agency. Mabayag kayo kadi ijay, madam? Depende. Awan pagdanagan nyo, madam. Siya kunti makaam mo dito eh. Adamot lang asikasuki jay. Wan, madam. Sige, takasaog pa na ibagtital ka kiti negosyo. Sana mabali na mabaybayan. Pinasikaso ko ni ti travel agency, ti papilis ta munikiha. Thank you, Papa. Awan gayam, ni Dunya Candida, kano matiplano na nga ipapa ni Amerika? Saan ko pa nadamag, Papa? Nasaysayat kumano, agigidan tayo. Tapnoaddan to pambaran tayo nga agsasara kada Jonas. Sige, dakayan timang damag, Papa. Sige nga, Rod. Awagak to inton madamdama. Kaya mo siguro ni Jonas kat nadaywan na kon. Iya? Papa, ipamuspusan niyo kuman kan tita kandidati amin. Tapno makapagkasar kami ni di Amerika. Hindi ah. Bueno, saan? Siya kunti bang ipamuspusan hindi adda tayo ni Jay. Mulik. Tangayawan dan ka ni Loisa. Awan mo tanti rason. Tapno may bawing ti matang na kanyak. Nga ba, kasi tinakon-akon. Kasanunusan na kantulat ta masursurong kayatan nga oray. Agasawa kayo na. Sakto ti bang kamoy ti amin? Awan papanan na. Masurusuro lang tumat lang ayatan ni Jonas. Nakawagak. Tada ko matamagag. Dunya Candida, amiga. Andiyan na ito, Mayor. Nasaw kanyak ni Muni kaplanom kanuma timang surot kini Jonas si Amerika. Kasta nga ron. Nga madupay dinaskan nga si Kaswan. Gasta ka di? Apay ka di, Mayor? Pinaunos ko ni ti travel agency ti kasapulan bingag bakasyon ni Amerika kan Monik. Kasta ka di? Nasa ukanyak ni Monique, kat inala na pa iti address mi ijay.
San nga ta na saya at na iti agundaway tapno pagasawaan tandag iti anak tamiga. Ah? Mapalin man. San kon nga ibayin nga ibaga? Agayat law na iti anak ko, iti anak mo. Katkas naganak. Nupay na alas ta babae iti anak ko. Gamsaan ko akayat ngagliday iti kakaisuna nga anak ko, amiga. Kat no ti panagasawa na kan Jonas ti makaparagsakin ko na. Umanugod aglatan na. Oray siya, Mayor. Adayo akay kayat ko ni Monique. Gamti pa isa lang nga katulong. Ngam! Ti parikot kat sana kayat ni Jonas ti anak ko. Doon tayo ni Amerika, ipamuspusan tayo ti amin. Saan ko naparikot? Nga mga nagparang tumot lang na niya katulong. Kat ituloy na ti relasyon da. Sige, sige. Basta muna kayo ni Jai, Mayor. Wan, amiga. Ngam mamumat. Sana ka makapagbayag niya tada responsibilidad ko ditoy. Namuk na ita. Kan masangwanan ti eleksyon. Ang mga nuday tantugid di ti pangtiraan kanyak dakiti makalaban ko. Siyakto, di ba kamuti na ita? Nas kinatapalan tayo di kwarta, dagiti makalaban mo. Tapdawan mang kalaban kan ka. Aramidin ta, ano ka sa pulan? Sige, sige. Agyaman na kiti suporta, mamiga. Saan ka ngagdanag? Abalayan. Uwan na pala yan. Sige, kastabay nga ron. Bye. Magustuak na niya ngayong baga ni Dunya Candida. Sana dakas no suportaran nagladda. Di pa iso ang magsay iti kwarta. Sabihin mo ti papanan tayo, madam. Ti Jay syudad. Pasikasok lang ti papeles ko ama pa na di Amerika. Nusa, patuloyin nyo ang bakasyon. Wan, adala kasi kasuk. Iso ada kayo ti baka mo dito ibayat ti kawan ko. Awan parikot, madam. Nada sumanglad na kargamento, siguraduhin nyo nga awan bulilyaso. Awan, madam. Agtalaga ka na kayo dawal. Saan kay pumalpak? Awan parikot, madam. Amuda kami maten. Sige. Ngamsak baya mapanak, awagak pa iti supplier ko iti droga. Uray ka diti may parit nga gas. Sarad kanyo talagan, madam. Wan, dakal gabi ti kwarta dita. Nagbiit ti bubak na. Wan nga ron, madam. Sada bali. Ada ti lokal siya bulab, ti gayem ko ang negosyante. Saan tayo ang makapagigidaan ha? Sana bali, Papa. Tinapatag makapagkita kami kini Jonas si Jai. Kasakbay nga agsubli dito'y Pilipinas, may patungpal konti planok. Tapno saan na makalapsot kanya. Ibabamla at talagang tinignidad mo. Gapoy di panggabong aramidan iha. Awan kanyak dayta, Papa. Tinaskan matnag ni Jonas kada kiti dakulap ko. No saan ka nga nga patpatgan? Kanyakan nga gliday ka. Saan ko? Ngay palubos, ngay babamla unay ti dignidad ti pamilya tayo. Saan nyo na panunutin dayta? Total, ni Tita Candida. Kan, na kayo lang, matibaka mo iti talaga ang mapasamak. Monique. Kat aramid at ti amin, tapno maayat naktumatlaan ni Jonas. Saan ko ang pagarupan? Ang tapay lagayang papawin no? Si bibiyag payla ang ti papa ni Madam Candida. Umay ka no, agyan dito eh. Ang tawag ko. Saan mag-local number? Amangan no ni Jonas. Hello? Sino ta ka di, Apo? Tonya, kumusta? Ay, si Kamot Kayam, senyorita.
Kumusta kayo dita? Nasaya at mat, senyorito. Si kamat dita. Awan parikot to niyang. At dan work ko dito eh. Wow! Ay, mayat senyorito. Ni Mami. Kumusta mat? Saan ko ba naawagan? Nasaya at matlat ta, senyorito. Iba ka nga ta, plano natin mapanidya Amerika? Wen gayam to niyang. Saan ka dilat kimun kontak ni Eloisa kan ka? Ay, imawag kat nakasaritak, senyorito. Ha? Kasta ka di? Kumusta da ka no kinaamay pe? Nasaya at da kanumat. Kan naibagak apim manaw kan ditoy. Anya? Kat sipod edin, saan mo tan nga mauawag? Anya? Naputad mo tan. Umawag pa ni Jonas. Anya nga ta tirik na ita. Talaga nga ta? Asaan dan nga agkita pa ken Eloisa? Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, itituloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories.